ndamubwira ngo barandashe, naho ndi kumubwira ko icyo yarangije. Ndakomeza ndamuhamagara ntiyanyumva, mpamagara umwana bari baryamanye numva yaranyitabye, mbona kumenya ko papa wiwe atarimo umwuka, ariko numvaga igitima cyo kiri gutera cyane. Umwana twari turyamanye njya nkeka ko wandashe ariwe wamurashe, kuko igihe nagiye gushaka umwenda yarankurikiye, nza ntekereza ngo igihe urusasu rwantereye hirya yaje ankurikiye nabo baramurasa, kuko ntabwo nongeye kumva yishaganye. Mpamagara mukuru wanjye ngo namfashe, nagwiriye urutugu barashe simbasha guhaguruka. Igihe bavuze ngo dusohoke nkomeza mubwira ngo naza mfashe, arahaguruka afata umwana, abana yaranjyamanye n'abana babiri ngo agire ngo anyegure, nabo bavuze induru, ariko aramagurutsa akorakora ku bana, asanga abana babiri aribo bapfuye na papa wabo. Barangiza baravuga ngo abantu bareke guhira mu mahema, musohoke. Amasasu aba menshi, mu masasu menshi naje kumva inyuma y'ihema yacu naje kumva umupapa bitaga Gasore wacurangaga, kuko nari muzi, nari nzi ijwi ryiwe, aravuga ngo koko ngo n'uyu mwana aje kunyica. Numva atangiye kugwanira imbunda n'uwo mwana. Uwo mwana avuga ijambo mu Kirundi, ahamagara mama wiwe ngo mawe, ngo wa Munyamurenga agiye kunyica. Mama wiwe yahise agarukana n'igitero, arasa Gasore arapfa. Nta bundi nongeye kumva ijwi ryiwe, nahise numva ko ryiwe birangiye. Ababyeyi bakomeza kutubwira ngo dusabe Imana imbabazi, dusabe imbabazi, twakana imbabazi twese. Abantu niko bari gutaka ngo barandashe, barandashe. Amasasu atangiye kugabanuka, bari kuvuga ngo abantu duhunge. Sinamenye igihe muramu wanjye bamurashe, nabimenye ari uko nanje bandashe. Batarandasa, abantu bari kuvuga ngo bashirire hanze. Mu mutima sinzi niba ari ubwenge buke cyangwa ari ugucanganyikirwa. Umutima urambwira ati se nuhunga urahunga wambaye isengeri n'akabutura wararanye, ntihaguruka urebe umwenda wambare. Ndahaguruka
ntora agapira ndambara. Kujyana maze kukambara, uwandashe nza nkeka ko yari inyuma yanje, ariko ndeba ibyo nariko nkora yahise andasa ngo hirya gatoya ngo iruhande rwa muramu wanje. Ndamubwira ngo barandashe, naho ndi kumubwira gutyo yarangije. Ndakomeza ndamuhamagara ntiyanyumva. Nari mvuze ngo Imana ishimwe. Ndashima Imana ko tugejeje kure uyu munsi twese turi bazima. Imana kuba yaturamukije twese abangana gutya ihabwa icubahiro. Kandi ndashima Imana ko ababyeyi bacu imuhira ubu ari amahoro, bajyamo bagasinzira at least nta drone ziri hejuru yabo. Kandi ndihanganisha abacikacumu bagenzi banjye, kandi nashima Imana ko yankomeje nkaba mbashije guhagarara aha ngaha mvugaho Imana yankuye. Naje gusanga mu kwezi kwa munani ari ukwezi kubi mu bwoko bwacu, haragiye hapfamo abantu benshi. Mu kwezi kwa munani kuri ziriya tariki abantu biciyeho, mbere y'uko twicwa wa munsi, umwana mukuru wanjye witwa Munoni bamusomye mu bapfuye, yari kwambwira ngo yarajyana na papa wiwe ngo mu giterane cyari ko gitegurwa i Bujumbura. Ndamubwira ngo nanjye turajyana, arambwira ngo ya, ngo wewe urasigarana na mama. Ndamubwira ngo ari igiterane, ndamwibwirira njyenyine bofu tuzajyana kuko twendaga kungana. Arambwira ngo nimbwira papa wabo ngo tuzajyane ngo biratuma nawe bamwangira ko agenda. Ndamubwira ati sawa uzagende, njye nzasigarana na mama mfasha abana. Habaye wa munsi buraca mu gitondo nk'indi minsi yose isanzwe, burira ariko habe nijoro, ijoro riraduhinduka. Batangiye kurasa, njye nari naryamye, abana twese mu rugo twari tumaze kuryama. Tumaze gusinzira twumva amasasu atangiye kuvuga, ariko kubera ko twari twarashizemo mu mitwe ko nitwumva amasasu tuzicare tuzajyame hasi, ngo nta kibazo, ngo ni nk'abazaba baje kwiba. Ariko ntibyabaye uko bari barabitubwiye. Amasasu yabaye menshi, binjira bari kurasa cyane impande zose. Abagabo bakarasa, abagore nabo bakaririmba bavuza n'amapendo. Abagore bakaza bari kuvuza induru bavuga ngo mubwire ya Mana yanyu ngo ibadukuremo amaboko ngo uyu munsi yabatugabije. Ndavuga nti aha twatewe, ariko ababyeyi bagakomeza badusabira batubwira ngo mwike hasi ntibabarase mu mitwe cyangwa se mu maso.
kunama, amasasu aba menshi. Mu masasu menshi naje kumva inyuma y'ihema yacu naje kumva umupapa bitaga Gasore wacurangaga, kuko nari muzi nari nzi ijwi ryiwe, aravuga ngo koko ngo n'uyu mwana aje kunyica. Numva atangiye kugwanira imbunda n'uwo mwana. Uwo mwana avuga ijambo mu Kirundi, ahamagara mama wiwe ngo mawe, ngo wa Munyamurenga agiye kunyica. Mama wiwe yahise agarukana n'igitero, arasa Gasore arapfa. Nta bundi nongeye kumva ijwi ryiwe, nahise numva ko ryiwe birangiye. Ababyeyi bakomeza kutubwira ngo dusabe Imana imbabazi, dusabe imbabazi, twakana imbabazi twese. Abantu niko bari gutaka ngo barandashe, barandashe. Amasasu atangiye kugabanuka, bari kuvuga ngo abantu duhunge. Sinamenye igihe muramu wanjye bamurashe, nabimenye ari uko nanje bandashe. Batarandasa, abantu bari kuvuga ngo bashirire hanze. Mu mutima sinzi niba ari ubwenge buke cyangwa ari ugucanganyikirwa. Umutima urambwira ati se nuhunga urahunga wambaye isengeri n'akabutura wararanye, ntihaguruka urebe umwenda wambare. Ndahaguruka ntora agapira ndambara. Kujya maze kukambara, uwandashe nza nkeka ko yari inyuma yanje, ariko ndeba ibyo nariko nkora, yahise andasa ngo hirya gatoya iruhande rwa muramu wanjye. Ndamubwira ngo barandashe, naho ndi kumubwira gutyo yarangije. Ndakomeza ndamuhamagara, ntiyanyumva. Mpamagara umwana bari baryamanye, numva yaranyitabye. Mbona kumenya ko papa wiwe atari mu mwuka, ariko numvaga igitima cyo kiri gutera cyane. Umwana twari turyamanye njya nkeka ko wandashe ariwe wamurashe, kuko igihe nagiye gushaka umwenda yarankurikiye. Nza ntekereza ngo igihe urusasu rwantereye hirya yaje ankurikiye nabo baramurasa, kuko ntabwo nongeye kumva yishaganye. Mpamagara mukuru wanjye ngo namfashe, nagwiriye urutugu barashe simbasha guhaguruka. Igihe bavuze ngo dusohoke, nkomeza mubwira ngo naza mfashe, arahaguruka afata umwana, abana yaranjyamanye n'abana babiri, ngo agira ngo anyegure, nabo bavuza induru, ariko aramagurutsa
akorakora ku bana, asanga abana babiri aribo bapfuye na papa wabo. Barangiza baravuga ngo abantu bareke guhira mu mahema, musohoke, kuko abicanyi bari bavuze ngo amasasu yaheze, ngo nimuzane ngo esanse duturire, ngo n'abakomeretse n'abakiri b'umwuka ngo barahita bahira mu hano. Ababyeyi baravuga ngo mushirire hanze, mwe guhira muri aya mahema. Turasohoka, mukuru wanjye adushira imbere ngo vuge ngo tugende. Mfata nanjye umukuru wari wasigaye muri bo, mushira imbere yaje, kuko nari nabibonye ko bofre yapfuye n'abandi bana babiri. Tubasiga aho ngaho, ngo ngere imbere hagati muri hallway, ndebye ku ruhande mu buryo bwanje, mbona Muhorana Mandevu yapfuye na mama wiwe, umudamu nawe afite abandi bana basigaye, nibo twashoreranye. Ngo tugere ku muryango, basanga Nyabeye. Mbwira Nyabeye ngo hoje duhunge. Nyabeye yaranga ngo ntagenda, ngo mama wiwe yapfu, ngo ntamusiga. Mbona atanyumvishije, ndahushuka ngo ndebe imbere yanjye ku muryango, mbona aho bari bashinze mashini gani. Nahise mpindukiza umutwe cyane, nanga kwireba kabiri. Ariko njya gusohoka, mbona mukuru wanjye asigaye inyuma n'abana bose. Sinamenye ukuntu nicaye, mpeka Aline. Mfata igitenge nari nakweze ngiye gusohoka, ngira ngo ndamujisha ngo muheke neza, kirananira, kijana ku rutugu. Aline ndamubwira ngo amfate cyane akomeze, nje bandashe simbasha kumufata. Mfata Paul aje imbere, Pete Aline turagenda, naho natandukaniye na mama wabo, naho nzu kwanjye, naho hunga kwiwe n'abandi babiri. Tugera inyuma y'amahema, ibyatsi birantega. Nikubita hasi Pete Aline. Imana iramfasha, sinamenye uko nabigenje, ndahaguruka ndicara, mbwira Aline ngo nanje mu mugongo, aho niho nza nibuka uburyo namuhetse. Ndashima Imana ko yamagurukije aho hantu, sinapfira ngo abana najunganye babura aho baje. Ndasubira nshorera Paul ajya imbere, turahunga tuhungira mu bihuru. Hirya hari umwobo, muri uwo mwobo nanone bari badukurikije amasasu. Ababyeyi bakavuga ngo mwike muri uwo mukuku, ngo amasasu araza duce hejuru, ngo ntabwo ari bujye mu mukuku. Ariko kubera ko nari nkiri muto, nta bwenge nari mfite wo kwibwiriza ngo cya gitenge basi ngo ncihambire cyangwa mbwire umuntu ngo ampambire. Tujyama kuri uwo mukuku, nibwo nahuriyeho na Nyamukesha, nabo bamurashe na mama wiwe na musaza wiwe. Babona ngenda arashitse, havuze induru ngo ab'iwabo bashize. Nowela baraje naho ngo yahiye, ngo bamurashe, avuga byinshi ngo ab'iwabo bashize. Abana nahunganye barambwira ngo bagize imbeho. Mfata ca gitenge
nari nahunganye turyama hasi ko turi batatu ndakibororosa. Hagize umwanya haza imodokari ngo bakomeretse ngo nimuze ngo turi abanyu twaje kubatabara, ari kugenda bacana, bari bacanye amatara maremare y'imodoka. Ndibaza ati se ko babahamagara inkomeri aba bana ndabashira nayunganye, tazi mama wabo yagiye, nzi ko nasize papa wabo byarangiye. Negera papa waziraje namubonye ari hano, ndamubwira ngo aba bana ni abaramu, mu gitondo nibuca ubaheze se wa Jori, ushake papa wa Jori ubamuhe. Sinzi ko papa waziraje azayibuka. Siga aba bana hahandi, ndagenda nurira imodoka batujyana kwa muganga. Ariko tugeze kuri santere nsanga ibitanda byashize, njyama hasi. Aho nari njyamye hasi numva ngize imbeho nyinshi mu mubiri, noneho ya maraso atangira, yari yankwiriye cyane hose. Mbona Nginera araje afite ikirengeti, ndamubwira nti Ngine wanyororoshe icyo kirengeti ko mfite imbeho. Arandeba ahita mpunga, mbona arasohotse aragenda. Naje kuzamubaza nyuma ati se ko nakubwiye ngo unyororoze ikirengeti ukampunga Ngine? Arambwira ngo yabonye ukuntu nari meze, ngo aravuga ngo nashiraho icyo kirengeti ngo ndahita ncikana, ngo azahora avuga ngo niwe wanyishe. Ndamubwira ati ndakubabariye, gusa nakigusabye nari nkayuye. Amabasa baraje baradutwara kwa muganga, badukura mu Gatumba batujana mu mujyi. Nuriye mu modokari nicarana na Kambaza. Umuntu wa mbere yambikije arambwiye ngo Askofu yapfuye, ngo niko ndi kubyiyumvamo. Ndambwira nikomere. Turagenda none tugeze i Bujumbura ku bitaro bita Rwagasore, dusanga huzuye abantu bose, benshi bari hasi. Uwo mwanya wose nari nkiri nkomva, ndava nduha amaraso arahagarara yonyine. Bagiye kunkuraho ya sengeri nari nambaye n'akagapira bariko barinda gutema inyama, bagatema n'imyenda byose kugira ngo babinkure. Naho sinakabimenyaga ko nagize n'ikibazo mu mutwe. Sinamenya nimba ari urusasu cyangwa se nimba ari fragment yantemye, intema mu mutwe mu ruhande rw'ubumoso. Amaraso nayo yanyuzuye mu maso. Mbona kumenya impamvu Nginera yampunze. Hageze nka 4 saa 5 za mu gitondo, nabonaga bwakeye, baraza baradufata badutwara ku bitaro byo kwa Rujante. Tugereyo umuganga arandeba, ari umuzungu, arambwira ngo uyu mwana turamuca ukuboko. Ndarira cyane. Ngira umuvandimwe twari kumwe ni Rumenga ari hano, ndamubwira ngo ntumve iruhande, kuko numva iruhande baranca kuno kuboko.
ndashimira Rumenge ko atamvuye iruhande. Habe mu ijoro baradutera muri bya bitaro nanone, twaharaye kabiri baraza barahadukura, ariko twaryamaga hasi ku mbaho, nta kamatora, nta uko turi kuribwa mu bisebe niko turi kubabazwa n'aho turyamye. Baje kuhadukura badushana muri Rohero, niho batuvuye. Ariko tuhageze umudokiteri aravuga ngo uyu mwana iyo bamurashe umutsi ngo kandi we ntago yigiye ibintu by'imitsi, ngo aravura abarashwe amagufwa, ngo ariko ngo uyu mwana bamushakira aho aje. Nabaye muri ibyo bitaro umwaka urenga bavura igisebe gusa. Nagiye kuzavamo gusa baravuye igisebe nta kindi. Baje kunkorera dosiye ngo nzaje kuvurwa muri Nairobi, ariko sinagirirwa ayo mahirwe yo kugenda. Nkura aho ngaho, igihe navuye mu bitaro nsubira kwa mukuru wanjye ujya twari turi kumwe. Ariko nsanga naragize ikibazo, sinamenya ko ari ikibazo nagize, kuko nanone namusanze mu nkambi, niho yari ari sitiye hajya mu Ngagara abahazi. Naryama ijoro ryafata nkananirwa kuryama, nkumva zandura, kuko ni mu ihema nkabona nanone baduteye. Naje kuzagenda kwa Pasiteri Libe, njyenyine ndibwiriza ndavuga reka ngende mva aha nta buzima mfite, ngo ngere kwa Pasiteri Libe ndaryama kweri. Ariko napfa kumanuka nagera mu gahita mbona ba bantu kandi baragarutse. Nza kugiriramo nanone ibyago bayitwibiramo, noneho numva mbaye umusazi mu mutwe, numva ubwenge bwanje burashize. Ndavuga ati ibyo natekerezaga koko ni ibi, baje kwidutereramo kandi. Nafashe igihe ngasenga, ntangira kwisengera, ndavuga ati ubu si ubuzima. Imana iradufasha, turahava, turaza tugera hano. Tukimaze kugera hano baratangira baramvura, barambwira ngo iyo nja kuza kare nko mu mwaka wa mbere cyangwa bikiba, ngo bari guhita bankorera sejuri rimwe cyangwa zibiri bikarangira. Ariko bambaza inshuro zisanga izindi 3 bari barambaze mu Burundi. Bashizemo imipira mu mubiri, iyo mipira yamazemo amezi 7. Ariko hari igihe nagezeho numva ubuzima buranze, ndavuga ngo nsingirize icuma ngo nikate njyenyine.
ariko ndashima Imana ko yankijije, yampinduriye ubuzima. ngo mare gukira barambwira ngo ninjye ku ishuri. Mw'abantu nicaraga mu ishuri kujya umwarimu ari kwigisha nkabona gusa ibyabaye mu Gatumba aribyo biri kunza mu maso, nkananirwa kwiga. Urakagira gutyo, hariho n'abantu bazabicara bakabwira umuntu ibintu byinshi batazi ikibazo wowe ufite. ariko ndashima Imana ko byakishize. Imana yaramfashije birashira, ndiga, ibyo biba birahavuye. Imana yagize neza, nzahora nyishima ku bacikacumu bose yarakora. Ba bana twacikanye icumu barakuze, Imana yaratwubakiye, njye na Paul. Imana yamuhaye umutware mwiza, yarakoze, yaduhaye umugisha duheza abana 4. Paul na Imana iramwubakira, imuheza umudamu mwiza, ubu afite umwana w'umukobwa. Yaduhinduriye amateka. Aline na Yvonne na Alexis barize barangije masters zabo. Imana yabwe icubahiro. Mukomere mwese.